Sebelum mulai, kalkulasi dulu. Kalkulasi dulu ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasodnal kafi, Wajadnal kafi, Likuli kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasodnal kafi, Wajadnal kafi, Likuli kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. 10 malaikat yang wajib diketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, malaikat Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Rokib catat perbuatan